नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। प्रधाने सकाळू सकाळू स्टार बजार जाई फ्रुट्स आनी सारिलेनी। तांको काम तो से करि सारिलेनी, मो काम करिवो किए? प्रिस उठिबा पूर्वरु मु आगो ब्रेकफास्ट बनै दिए। मु चटापट गली आउ एते सारा ब्रेकफास्ट बनै देली। नाई आज्ञा, खाली रुटी चाहा टिके बनीची, मटर तरकारी कालीर थिला। संध्यारे आजि भी कढ़ई पिठाटिए बनैथिली। जेहेतु आगोकू घरकू जिबार अछि, खाइबा जिनिस सबु खाइ पी सफा करिबार अछि, एथिपाई पिठाटिए बनैथिली। पिठा देखा जाउथुला एमिति। କିଛି ସମୟ ଓଲଟା ପଲଟା କଲା ପରେ ପିଠାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ପୁରା ଆଳୁ ଚକଟା ବନିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରିସ୍କୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଖେଳିବ କଣ, ତଳେ ଲଗା ଯାଇଥିବା ଗଛ ସବୁର ପତ୍ର ଛିଡେଇବାରେ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଡିନରରେ ଆଜି ମୁଁ ରୁଟି ସହିତ ଛୋଲେ ପନିର ତରକାରୀ ବନେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ବସିଗଲୁଣି। ପ୍ରିସ୍ ଆସିଗଲାଣି, ସେ କଣ ଆଉ ଖୁଆଇଦବ? ଏଠି କେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇ ଦବ। ଏ ପିଲା କେବେ ବି ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବନି। ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।